Nindakugeithia muno mwaka mweru ngakihoka haria hothe uri ukimathira bosho waku wi thayo na nitwiragwo ungienda njira njeru ya gwika undu ni gukira na kuwika maitu anjiraga bari yangeka ikoragwo itagwika tukimurika maria mekikire miaka ya hau kabere no menya ni tukimurikaga rimwe na rimwe tukenda kumenya maundu maria mekikire ni ati muthenya tawo muthi mwaka-ini wa 1948 kuria bururi-ini wa Jamaica ni kwagire na githingithia kinene muno kiria kioragire makiria ya andu 1000 nindakunyita ugeni thiini wa Kameme TV maya ni mohoro gitao dicenjetie njitagwo Mumbi wa Wanyoike na kemothereri na njira ya shiko etagwo Wangui wa Mwangi tukiambiriria mohoro maitu mafitha o thuthuria mwena wa mbere kaunti-ini ya Embu ni mahithuritie mwiri wa kahi ka miakena karia korire na njira ya kiriga shumia ithatu hituku thutha wa igeria ria aikari gucaria mwana uyu mwiri wa Brendan Mutwiri uronekanire utetwo rũĩ-inĩ kuria urahatite ihiga-ini. Riria Brendan Mutwiri orire na njira ya kiriga shumia ithatu hituku aikari aitora ria Kavengero manyitanire na kuhungura kona ciothe no igeria ria gucaria mwana uyu wa miaka 4 rikiringa ihiga. Mwiri wa Mutwiri uracokire kuoneka utetwo rũĩ-inĩ urikitie kufutha o ati ndagira kurikanire. Hata hii mwili tunasikia iko kwa mtu hatujui kama ni mtoto yetu. Ni ile tu mambo ya kufikiria. Na mpaka sasa hata wao kama ni watu wako na utu wangekuwa hapa. Muthi wa mwambiririo kiumia giki maafitha a borithi ni maikirie ngono kimwana kia ukuru wa miaka 16 gigikuirwo kuraga Mutwiri na thutha wa kuhungwo mahuri kireranira uria kuhitukira uteithio wa kimwana kingi moragire Mutwiri na kuhitha mwiri wake rũĩ-inĩ. Ndio huyo kijana suspect wetu wa nyumbani alikuja na CID. Kukuja na CID walikuwa hiyo mipango walikuwa nayo kutoka CID Chicago headquarter. Walikuja jamaa tukaenda kwa nyumba tukachukua nguo zake, viatu zake na simu. Ili alikuwa anatumia. Wakatuelekeza mpaka kwa Muto Thuchi. Mwikuirwo uria ni murutwo wa kirathi gia 8 arerikana kuhuthirwo kuraga mwana uyu gukirikana ni arerirwo besha. Akatwambia hapa ndio walifika na wakafunga mtoto miguu na mikono na wakakata kwa mapacha na mikono. Akasema hapo ndio walikuwa na haja na damu. Walisema walichukua damu usijua akafunga na nini. Halafu wakatupa mtoto kwa maji. Aikari ni mashakaite giko giki makiuria thirikari gutafania uthuthuria kuona riu maraikara na guoya iguru rigie ciana ciao. Tunajiuliza wale watoto tuko nao security yao atuioni juu tunajiuliza juu ni lazima tuende kutafutia watoto watakuwa wakiacho wapi. Wale wanaenda shule tunajiuliza watakuwa wakienda shule na nani. Kama upande wa usalama ungekuwa sawa huyo mtoto inastahili mambo yake iwe ilijulikana kama baada kama siku 2-3 hivi. Kuringana na Charles Jero Shifo wa itura riri tirita ria mbere mwana kura na thutha ucio mwiri gucoka kuoneka utetwo rũĩ. Kuna mtoto mwingine amewaipatikana kwa maji Rweria. Pia alipotea tu lakini huyu alikuwa anatoka shule. Jero akiuria aikari aitura riri gutwithania bara na ngucanio cia kimicii hatari njuragano ta ici. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Ngina wa Waduro. Ndeto yake hamuno kuma mwena ũcio wa Embu tukiuma bururi-ini tuthie nginya kuria Uganda kuria muigana wa aikia kura milioni 18 na bururi-ini wa Uganda ni matanyetwo gucagura mutongoria wa bururi ucio o ũndũ ũmwe na ambunge icigo-inĩ itiganĩte thiini wa githurano kinene na kiria kirathie na mbere umuthi bururi-ini ucio. President Yoweri Kaguta Museveni aratanya kuyukia uhotani wa githurano giki na gutongoria Uganda kwa itena ria 6 no ni atungitio ung'ethaniri munene ni munini
kana nĩ mũini Robert Chelungani Sentamu na ũrĩa ũĩkaine mũno ta Bobi Wine. Makirima aikia kura megwĩkinyĩtie ceceni-inĩ cia wĩkia wa kura thaa ĩmwe cia rũcinĩ rĩrĩa ihingũrirwo, no riboti kuma ceceni-inĩ nyingĩ ciugĩte gĩthurano kĩu nĩ gĩcereirwo kwambĩrĩria kumana na gũcererwo gũkinya kwa mathandũkũ na gũikia kura. Gũkinyanĩria rĩu, President Museveni nĩ athĩte kũhorio kwa nenda ciothe cia ũkinyanĩria bũrũri-inĩ ũcio. Those that wish to destabilize the tranquility of our towns and cities. And everybody shouted hallelujah. No. Before Uguo niguo maundu makihana bũrũri-inĩ wa Uganda, no nĩ tũgũthiĩ na mbere tũgĩkũmenyithagia ũrĩa kũrathiĩ na mbere o ithaa thĩinĩ wa nenda citũ cia ũkinyanĩria. Thirikari nĩ ĩtanyĩtwo kũheana mwerekera wĩgiĩ kũihũra kwa ndia thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Rift Valley iria citigĩte amwe a aikari mahutĩtio na njĩra nene na mĩtũrĩre yao gũtharara. No mũthĩ mwaria wa thirikari Cyrus Oguna nĩ acerete kaunti-inĩ ya Nakuru kũrĩa agũkorwo akĩheana mwerekera wĩgiĩ ndeto ĩno. Reke rĩu tũthikĩrĩrie mĩario yake ya hau kabere. Kwamba yatafikia kiwango hiki. Na tulipeana sababu ambazo zimefikia hadi kile ambacho tunaona hivi sasa. Na tunajua pia kwamba nyakati ambazo maji yanapozidi kufurika, kuna vitu vingi vitaathirika. Kwa mfano, tunajua sote kwamba kuna maeneo za Baringo, shule zimezama maji, hospitali zimezama, makao za watu zimesombwa na maji ama zimekuliwa na maji. Kuna mifugo pia yametatizwa, kuna mashamba yametatizwa, kuna mali nyingi ambazo kwa kweli zimepotea kwa sababu ya maji haya. Unajua kwamba Baringo vile vile, Bogoria vile vile, Turkana vile vile, hapa tupo Nakuru hivyo hivyo, Naivasha hivyo hivyo, Magadi, hata pamoja na Lake Victoria. Yote yamefurika kwa sababu kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea ambacho pia inatokana na shughuli zetu kama binadamu, lakini pia shughuli za hali ya anga. Kwa hivyo kama serikali, wajibu wetu kubwa na kuhakikisha kwamba kule kuteseka kwa wananchi wetu tumejaribu kupungua. Haya ni mambo mengine ambao inatokana na asilia, lakini sisi kama serikali itakuwa ni vigumu kuweza kuzuia 100% mambo haya yasitokee. Lakini kwamba yanapotokea tutajaribu kuzuia ama kupunguza jinsi ambavyo watu wetu wataathirika. Kwa hivyo leo naomba tukuelezea hadi kufikia sasa serikali imefanya juhudi zipi ili kuweza kusaidia wananchi ambao wameathirika na mambo hii ya masuala hili la maziwa yetu kufurika. Na gutiga mundu mwakwite na nyumba icinitwo riu thukuru ithano iria ni hamwe na inya cia muthingi na imwe ya secondary ni hingitwo kwa ihinda. Security officers spending the night there until yesterday morning. The scene was very good, very calm in the morning. In fact, that old man was being buried. But in the course of that burial again, some bandits came and began shooting also, and that's when they injured another person. So as we speak now, there are 3 people who are in
who are in hospital. Ona thengia thirikari kuhitukira honge cia ugitiri kwambika birigiceni ya kurehe thayo mwena uyu, tharikira ikoretwo ikihanika mahinda kwa mahinda. Riu mutafariri wa mihango ya thirikari gitaro giki kia Rift Valley George Natembea akiuga thirikari ni gukorwo igitumura wagi wa tafarira cia uthii wa na mbere mwena uyu, wari wa ng'undu na wagi wa mihaka ya matura ta imwe cia itumire ikoretwo ikiremithia bara ya kuhukia ngahiha ici. What issues of the boundary, which needs to be resolved once and for all. We have got issues of resources along that area, and the elephant in the room is that the area is quite expansive and it's not properly settled. We don't have settlements there, so bandits can come and settle anywhere there, cause mayhem, and they can always be hiding there. Natembea ni arutire mukana kuri ateti kwaga gukorwo marikiremithia ya gukinyaniria thayo mwena uyu. We began operations in Laikipia. That was last week, and work is proceeding well. We've actually removed all the bandits from Laikipia as we speak now. We are doing a bit of work now in Baringo. Currently, we are actually in that area called Silale, when we want to move to Kapedo eventually. But to sustain all these efforts, our local leaders must come on board. Yu Natembea ni ateteire thirikari ni kire ikoretwo gikirikana ni koretwo ikigonderera hari gwitika mbuya ikari hingo cia tharika cia ica ikuhi. The idea of saying the government not respond is neither here nor there, because Kapedo is 100% policed. We have our contingent of GSU, we have RDU there, and have the military there. So the issue of not responding in time does not arise. But in every delicate security situation like na mbere guku Nairobi kuria anyiti itemi ruhonge-ini rwa ugima wa mwiri mekinyitie mucemanio-ini uyu nigukurehera bica cia report. There are over about 1,000 girls in Kitui County who have been reported pregnant, but most of them have come back. Mwandiki mukaru ministry-ini ya ugiteri wa bururi Ibrahim Mohamed uria uranyabaraga uria mihango ya mathomo irathi na mbere kaunti-ini ino oigitoka thukuru guku akiuga ni mararumanirira na aria mekirite airetu ayada na uria kunyitikana ni gutacukirio ikinya ria kiwatho. If there's any wrongdoing, any criminality, those people, the chiefs are tracing these people to be able to deal with these men who may have been responsible for those pregnancies. Arutwo aria matacokete thukuru ni aria matunganite na mitino guku angi magithamirio thukuru-ini ingi nja wa kaunti ino. A few other cases are due to illness. They have been probably not feeling well. Some others have been involved in accidents. So those ones are just waiting to recover to come back. Handu-ini ha Kameme TV getwo Waithira wa Kihara. Nigukwiriire bica cia kinya cia riboti iyo ya ugima wa mwiri ni tugukurehera kuria ministry ya ugima kuruguria motungata mociari kuria atumia aria mohete nda hamwe na aria maraheo ciana motungata ma kugacirithia ugima mwega wa mwiri kuri ciana iria iraciarwo o undu umwe na kuheana motungata ma mikarire na miririre miega niguo gutigirira kanini na kanene guku bururi-ini ni magia na ugima mwega wa mwiri. Riu reke